0509 438 463 MWHO ASEM production line no ebre na wie du ye hwe na ye nkomo twetwe no so na ansa na no apam ya pa ya se de kakra ebrɛ wa bra bom no eya na yetimi etse ene ya ade pi na ewo ye widie mu ewo obra asetena yi mu na so etoda bia na ya tinka ye wo no wo how na bunkama faso ntina ma yankasa yenkra no aboto ebasa yentimi nyi ye ho hwe na ede abambuo na eba na MWHO ASEM abrewatia ye ne ye dom nyina de ema woni say when problems come into your life like endless rain chirim say ekoba say wo how ne amane ba wabrabom say nsu eto aye nyae da. Remember, Kai say God will always be your umbrella. Oh nyame na bribia obeye wuchinye. What seems impossible before men, when God comes in, no matter how it takes, things will come back. It will be possible. The ayah say, I said, Dr. Baumi, the ayah said, dear, enye ye biem, near us say no one no and no fano aye ye, one only one yen for no. Eti da bia meka se wo bia wo ye ayuwa na ye putomu makoni ye mfro ye ahodo no ana se kula kane no se kula no wa punumu kama odi nsogu ma dedede o ma ya na wonom anwene no se wo ye no ebi se kula no na se bia ese ya be hu se wotimi tete so ano adane na ayuwa wotimi tete so ano adan te se ade a ye didimu eti nyankopon na onwemfo no se wo se ya ye nipa korampo no ye nim ne ye edema ye madia how much more say wono erade nyankopon nti no eni da so na hia yenya wotwe honhom yemfa ye ni ento erade so na yemfa mo nyankopon ho wono no ye ndu nsini ya yekoka kwaye mu a ye pesuefo anase ye pesuafo a wono ene betimi aboa ye wasa kwan no so nti no waye du nsini ya woso ya brefo emfa wono wo haw amane ya wo komo no mepacho onyankopon be mu a ebeye ye wono ene wo kine ye nti no verse Bernard Matthew asempa no ene abane say no Matthew asempa ete ye dunku no na nkenkan so adunu ensia. Okay. Na Yesu 1926. Okay. Na Yesu hwe won. Okay. Say won say onipa fam na ye ntumi nye ho. Na nyankopon fam de no ma nyina betumi aye ho. E ma nyina betumi aye ho. Adama Millicent ka asem bi. Wo se wo a se wa try asa wo de wonwom beba. Enso ye bi a producer kura benya kola no eho akwa atwe de ama wa try ya enye ye wa ton wo dan wa japade nyina so de be pushi wo ho se nyankopon wa memu a ya se nyankopon anwo ekuro na wo efo ya wa nyame ensi dan no a wo dan sifo ya kwa wa ya anye ye but when the time is right nyame brani so a no ono asafo awurade okase wo pusu no wo keka ne ho a enema nyina bedane nti no nya otwe honhom ka ho na ba ne saade ayete se acha wa abrabo mu no wo de wose wo de dako ebesesa wo hyebre dako eye mfia pem wo nani so mfia pem de office acha no wo de sima na said eni bot 30 seconds e na besesa nti no we ene ye wo edema yetiefo awie e wo MWHO ASEM so oba family saints amen oheneyere memo akwa aba ya odo ohun ayefo me da se menim se Queen Elizabeth for na ho ofe na chija wo ozo ohun ayefe pa ana de wutwem aditwem abusia kan ya ho Facebook no so eya SOMPA 106.5 FM Accra ana se YouTube no SOMPA FM live na ene ma mimili center ba ha na no juada ene opapa kosua go aboaje ebetwetwe enkomo omaye ni daso ehye yenkunan nenne ya kasi ene ne betwetwe nkomo e de afa na setnen obla kwantui awade Genesis 224 oso onyankopon ena ehhehye awade wasi brebi bedura bema obeja ne papa ene ne maame ho na wode ne ho akofam ne ho kani no ma ye ho number akwane awade dodo na ya na abambuo abo awram enyeye ochense wo hye na awade asentem mfie dunkono na akwa awade esa na tie pastor sa pepepe 19-year-old young lady 19 kra na ka kra so do ya so hunya ndru sa 18 and half more what are sukra awade na emu me pastor me kuram wow kuram say twitwe eti wonya mfinhia besa wa awade mu pastor 25 years wow we no monko pe na yi ne mreme
Hey, 25 years. Vachai. As I go see a go agent and central Jumason. Wow. Lumba say be press as we kurase. Yeah. But me did this sending in a mono nyame kwan ya wo fa so ano opese wo de ye wiye sapepe ada wo ne ye che wa brabo mu nsem kakra wo bibia wo bi antie bi ye be bi sase Millie Esther wo ye hwan ya Millie Esther me pacho me chia etiefu nyina nyame nka wo bibia ho Millie Esther ye abayo ana se young woman bia ewie ye mremu nyame ede na asem efa nwom to so ebre Ghana aman nyina ne wiase afa na nyina vachan o hye na brabo ase wo he fani me pacho Millie Esther ye wo no krobia ye fre ho asante achimbreku okay me ye kwa oni but etu continent me nana ene me grandfather and me grandmother e kwotena asante achim okay e wo ye maame mo ma ye be wo ye nso ho bi ye wo me wasante achim okay me ko school dru breku JSS that time na nye JHS na JSS junior secondary school yeah junior secondary school ni bi yeah me we school 19 me we JSS no 1997 enti me we school ni mo no ye frɛ me sɛ menye school agogo membra nanso ne fie nye na me maame ni sika me papa kra da me hwehwɛ da bi hunu nti a me mfa na asɛm kra nka mabrabo ho enti no me so na me gi school ni ho bi sɛ na me pɛsɛ me ye nurse ni aha no na esi me ni so am pɛsɛ me ye na anti akoso aka sa gusu inso de wafuo ne woni a wo store bibia wo kwan ho nti no ka nurse atade so de nka be fata o enka be fata me so na enye no ne nyame akwan na enye no na nyame atworo ebi se ma brabo mu de nyame aka bia bebem enti na nyame nka bi nti eno na amem okay aha enti no school na enti mi anto aso sa no e ma me fa me ho adwen se ekura na se ho de me mo me bra wo ho okay ti ma me tu kwan e bank na ha ibedi pawro bebre se de last Monday me kaye no aha nti mi di pa na chia mi hu se me ntimi nso ade enko chia enko babrewa bia me ntwa wa no ade ne den pa na wudi ye na ye de ben ne den because ne ma yaba ye pentama peye ho obi hu se Millie Esther te ase no fi se bia obo na taban mu ana se wode ne nsabo mu ana se obedru ba bia wadri ade ne den na oba enkran brabo odi ohun be hye mu a ekire nyame yi wo firi mu me pa cho me bank na ha no ade me di ka ton ye na me kekere blog okay enti blog na ekire na me de pure water kan ho ice blog okay pure water no enye ne wo koto ya na ade abegu fridge nim no penny di ye sone so ye di foam kekere water ni bi ye sone so kekere ni freezer kese ma na masoa kwachia esa na masan de fofra ye dey egum enti se bia me de nsuo ni gum na nsuo ni enchili yi a na makoso akutu anka ya sense anka wo aha obo ase de ni bi me to anka na enti akutu ni anka na me de start ya didi mu ana efi ana metim na lady bi ton force wa kra enti oye na enkomodidi mu ana me yese ne force no ska be wo ma chen kutunia ensio na meton no enti me ne be kwa kra na makoton force ni bi na me de koye na OHENEYERE ma re ho semba ko be to menkna ha enye na nka wo bia kure di muda agise bi kunu pe na makasa se wo ya kire no kama yenti ai mi sha no na emaya refe na ni dane ebi was na bi wo me so na ye very serious pan enti me ne sister ne call Accra na first time me di na chi call ye na saade ne koye me kobaye me si ma yase ya me ya meji me ho ba bia enye chese me ntimi nyina ho me ntimi nkomo be ye na adwuma de me so me nim ba bia nka na ho ba bia o sa ma obetimi akofie na me fi se ba bia ye fa aka na ho ara ka de betimi akosi me enti me ka chese me hu no kwa chese de na ye me no ayese se me ka fra che oba awa aka no chese adwen ne kure ni ba bia enti me si me hu no ho na me ode me tena trotro ka mu satani eti abeka nta achimota to Abekan road no ka ne koya de mi hu yanse yese last stop obi ansi ka no obi ansi o wase misi ka ne nyame de ya afa de mi hu ba bi a memfa
me say Ohene akese me chief free achimote ya kwesi la pass na ma wo ma fa beka na ma besi testa no me twa me hu twa me na fe kura de yale ne kura teko na dania na ntia na tie o koto obi o yare na ya si twa no me si ya fe kura de na yale ne kura temani so na na wo misa no bo nsam ani yewu me bisa o na ye bisa se he na wote a me hu bro no ne bo me hu baby potting because phone so ni ho tama na me ton so ne so de na me ni me fi a me ni baby a me ko me ni baby a me ba be fa me nyame anim ne wade me apɛ yo oh ma bro enti wonim afa me chi anam si da bi ma me bi toto kokko na me kɔ nam sima me pa cho me te me wo fa yere nche na ma yera se ni si ye enti obi sa me na bro no ne me hu se ne me ka no e no se ne police station bi wa ha ye nko no de me ko Tesano police station ena me ko kan ma asem na ne police ni me wura fi ni di because a chepa ena o ma me baby tena ye mo ko to aduane ma me di ye o frɛ na yere go so good se na ne o mo te ben police station ho na yere be fa me ko fie ma me nsuo ro me ho siesim ne ade ena ne na ade asan because na ma chia akwara ma ade asan da ena me da enti me die no me wo fire hu se nipa na me ne ko okrom na ba efie no se ama we ana o se o se fie ama wa ba fie dada do o se ne ho mfa no wase wo mayo na ne me wo fire mu su tugu krom na de anyankopon be ne se police station na me ko report to me ho se mayera sa police station kura na nyame direct o mo di kan ko ye se ye bayera o ba te se o so te se no se ne ye ko fere na ba me sa semu we Emily wa bere kafra sanu free one ade a che ya me si kurom ni chese ba bia me fa ye bia ma me kura me hu kurom sa o to na me so ko to ade bi ba aho kire bi ba ya na hye nipa nkuna yo so ati asem ma ba bia me fa nyina bro no na me nko so nyina me hu no SOMPA FM enti eje didi manam se no me sua adwuma ade ton ne de me ton bebre me ton akutu force me wie me ko ye nkat cake me anka same yen kat cake na me ton ese enema bebre kosua ya noa ni nyina me so aso aya na me yen kakra me machine am disua adwuma ton no 12 cedis that time kura adwuma na ma ya nyina na me nya 12 cedis o 8 cedis na menya na me ma me bo ne homodin na ode kakra be so na okoto machine ma me enti me ma me ba kra ha month bia na oba ibu anu abefa bedsheet ko ekurum na wakoton oba na ode me 3 cedis ama me ti dey bia wo mo 10 pesos enti de medie no enti 10 pesos yi so hwe sabe bo so me so a oba de me hia akora no eye sen enti na che se wo se komni ade na me de kwa adwuma na me fi adwuma ba masan aso ade ansa na menya de metimi adi a meda enti me ne na ne mu ana eja erade a wo hu me bere na wo yi me ku amene ne ti ma me a eja ya keka ya de me abesi enti mo keka ne sen se na we ya keka ya o keka ne sen wo hia no wo hempoti ya se mo no kra ne se tama na me wakra ha me wie school a me ba ya me Christmas bi na me koye enti me sister damfo bi na na me so no me husband e ba yekurum okay e no beto me na asem se wi ase no papa ye bitimi di ni pedru akiri me wo ho na me sister kunu ne ba ese o mili madam fu yaba na je akokɔ we na fa koye aduane na onya bi na me je ye nti ene me yiye me fufuo ne akokɔ nkwan pe popɔ mensa no enti me di koma o no me kɔ na me se brand ka se ajo o yiri die wo ye kamo na o se onya me yiri na wo ye me yiri ni nua na me de me ja o mo hokɔ ye se na je se wo ma keka ko mo e so we chire de wan ti de mante eko hu me ma me mu nyina wo bra na me kura ye mfa nto manim ma me mo kura agi tum so na me nte ase enti e kira me beti asem no me de na me nye ready o because na botaye esi mani so no na nye me padisua bia mpe bibia ye wo ma bra bom nti na be ma kura de wo frɛ me kura na ho ye mechi ma me ne me wo fa mo kan ya ma nte ase na da o mu ja me life ma me na me san ba akra enti isua adwuma me gusu usua adwuma se ba bia me kwa adwuma no se de last na me ka no be ma ne fie me fa dan na chia esua adwuma na nyame nim se time on so nti on pese
be man be tete me Ushia no kora nso ahwe anka wumfi so ate ase e ma me sua adwuma na me ya pon me ho ansa na one day me san ko hia be ma no enti e ma me dwen hu se ade enti na asem atwam na makwa men san hia obi ase nipa koro ya na masa ya ko hia no eneja what is menti ase o na pesa menti ase enti ushia no sen na chese tie ne ma one time na ohun me se mi twam no na me kotwitwi me madam adwa ya twitwi ne nkyɛnse masiesie ne dem ade pamfo first no ne mafo ne na nya ne easy o first wusu adwuma edu me adwa dru Saturday ana ne Sunday wotwitwi madam adwa ya sini ne ma ye ne fo ye ne nkwa asisi wo ama no no kura nka adesua ne ho enso ne nyina mu no na me de sua ade enso wo ma brabum se the last me kan aboa me because na bibia ni wa me pese me ya me ntimi nye me mfuro bi so me ye nkwan enhye me fridge mo ma me ne ehye ukomu ne ehye oden na eja ohun me se me twam na ofere mo se ma me eti sei ha na me wo na me si okay na oye na adwuma bi ne niam a oton no oye hu adwuma wa bonte ho o se o ya abesra me na me si o mate me ne di nkomo na eja me koye me adwuma nti o ha me kwa na mafa ho na machia no era kakra Millie na ya stubborn kakra. Oh, me nya stubborn sa but obobo enwum bi mri bi atwam o se me mpedede pi so me nya independent. Mpedede pi. Me buade pa but me like me nya dindin so me nya homa so. Okay. Who said a missing kana? When I say, onyo obi a wani e den say on pe basabasa. Yes. But on pe ne man so enye so obi de beba be fa on fitiri sa. Obi ntimi sisime. Aha. To wani e den. But onye unso obi wo wa na ne e den so ye kekra. Gigim hey mi nie da bi. Ba sa me hwe wa wo ye roughin kakra. So are asie. O easy terms. Your brain na hye ni padding. Yes sir. Mete wasie ne nyina aka ho bi. Millie, wo hia wo kunu na afei me se wo pe na mani je wo ho. Agya wante asie se de maya se de me nsa kan so atemase nti no ye mobra. Wo hia wo kunu no na sabre no na o ye adwuma ben. Obi a wasua adwuma afei na wo ba be pon ho no sen na asetena no mo yes mo beka bom no na sitie. Okay, me share me kunu na oton belt o kantamanto. Okay. Na okofa free Benin ni Togo ni ade na wa betwa. Na wo mo yiyi me share me kunu no se adwuma no na oye. Okay. E na oriented single room. Sa dan no first no se unya obi land na se obi fia land ne da ho a utimi si na ode atetew. Okay. Se bi na me kun ye ya na otimu a me ware call ho. Okay. Na enye kra se baby a na yete ne kra yempa na ye da so kra nsuo to a abeka sa area na that time na nsuo wo fom. Okay. Nsuo atwate kra wie bo kra na afi ne nsuo no epie free oda ho na ada nsuo ani oda nsuo mo bed na floating was so na need e and oba na meti abrosan so a na me hwe fomfo na me free fom na foro ye se nyame aye wadom wote soro wote abansoro so enti se wo gina wabrosan so na wo hwe fom a wo free fom ho bi na wuduru na me duru ho me free fom ho bi na me duru ho enti so obi nso so temi bɔ ne ho moden na wo kura ne mu die mu a obetimi aba abeduru so sa obetimi aba abeduru so na mo obefam ansa mote single room na ensuo epie free asase so anasa asase na se eba Millie eba ne sen na obi a wo fom utimi koduru abrosa no so ehwo no moto amabra abo no so free hefa yeti edana na ensuo free fom ba no ehwo na me wo me ba pani. Okay. Enti me ba pani nya 3 years ni kakra na ekwan bie ma me kun so obekọ South Africa. Enti wo koye no kakra no so shoemaker na okoye yo. Ankoye adwuma bi wo office o. Free Ghana ha oton ne bet ocha no. Okoye shoemaker. Shoemaker. Okay. Enti oye so obeba be fa me. Sa tem e bi ni ho.
ono adwuma okoye ekura shoemaker nye se ono ane dia obi dia nti oya na ono ya mani bi tinka kra se oye so obefa me no na sika no enhye da enimu nti na wo se ye da mo niema ye use na wo se ye tonton ton ya ton em se me bed no the mattress ne da so ne pe ene ade a banton divider enkonya den bibie ton ye eno kura no ye ton wie kura next ka na enhye da enso enti nipa oye connection ne ma me koye no ono na eja oye se ye menko na nyame ya doma na de aka na ya tete enti ewiase abrabo ne nso ne nukuredie eka ho nukuredie eno so timi di nipa duru achi achai enti ma enokre ensan wo techere maso enti no meto aso aye ko South Africa no unse me ka se me sua ade pam ewo ade pam no adwuma na nheda emfasa age se hairdressing enti me kun de me ma obi ma na kire me hairdressing adwuma enti me ti hasa no ma twa ade minimum hairdressing minimum ade pam minimum business nim tire ye wasa wakasa wa na ase abrofo won ne ma sabi hu wa na me se we sa we obi okosa obekwa salon kra no a se woni salon woni fie ko obekwa salon na be kire se yes style we wo ya afare hwesi wa nkwa ya tene no obi di ba bie wo se ha chia wo so kra wo ha adwendro me se ye ne ye enya wanwa nti me kun be fa me ko ya o de me hye adwuma mu me sua adwuma ne wie no na e wo se obi container mame tono so titi ni morem ebie container mame enti menini mi no ye adwuma na chese wo hwe shoemaker adwuma no ne hairdressing na ema adwuma no hairdressing no eye chain shoemaker no nti ema me kun jai shoemaker no na obeka me ho okay na me kire na adwuma o kire ni tire ye no me kire ni tire ye ho me nyina ye tire wow ti me kire na adwuma wie na wo se ye boaboa ska no na ye bie foforo se be ya ono nso bete ne ho na ye bie foforo no nso ye de okotintin kakra bo mu abe se 5 years anya ye se ye ntu kwanko abrochire baabi ye ya adwen se ye bebe fie okay na kakra bi a ye nya no ye de aba be ye adwuma enti ye be fie no na nya se yakonya ye ho na ye tu aba fie direction na de ye be fie ti ye ba ye kra na ase ye nhye da hu adwuma a ye nye nti ye to taxi mi no ne trotro ba ko esi ke nya nyina no na ka se adwuma na amwa ye nyame anka ye ho ama ye nyansa kra nke ska ne hye tinka kra na kas no emboa ye na me ye se no ene mesan akopam ma ade okay ena me to machine mi kun enya container ma me na msan ko start adwuma okwahyeman okay ena kakra ka ye nso mi kun so de start phone business in fact there's a ne bag ebo na chi eno na phones na wo ton ne gumom ene se woti yesu aye bi phones a na efiri baby ne besi baby yesu aye bi phones e was circle ye shop was circle papa ne bag bo na chi na no de ko supply na meye wo circle ni ade obo ho ade phone no on to ntua ka wo be ka se fato so ye to a no abeje wo be ko ne ato no wo de akoto foforo abeto so wow no mo twen ya so pa but ni nyina mu ya mpa ba kakra na odi nya shop kitu e bi wo circle enti owo ma na oye se na eminya ade pam no na memra because ebi wo betu kwan akofa ne ma na ekira ye basa bi ja ade pam ne kura na ye me because e dru bronya mu na me bresa me fi se de no na na ye se na nya me kura me wo se yi me afiri ho na me fi kwashima na me beka ne ho circle enti ye ba ye fi akwentom ba ye nso ya anya ye ho se ye tu kwan akotena self contain mu ye dware hot water ye so heater oda ho ne ade nti no ye be ye ga wo fi o ewi asese nyame nhira wo nwie ya empepere wo hu nhira wo ho odi de wonya nyina be ya kesesem a wo beto fo mama watanfo aso nyame nhira wo nwie ya empepere wo ho ento aso akra na wanya no emfanto so ye ho akaka bensem anya sa na otofo mu a wo so ye be ye din wow enti ye behind chemben ho okay e wa kwetema na mi pie ya woti we na hoboafo so no ko papa ya ne na na tifie okay enti ono de make e wenim e dan ya na yetim me wura bedroom a me chia me ho
obi a mako hu baby e de makotena nice e ya masan be hye makwa nkwannu ase but ye adwen say ye mfit ye nko han self contained said the American no e was say ye bibi ma ye ho sa enti yet na hwa sa chimbe ho ni ma almost 10 years e wa kwetema ene nyame ye adoma ye nya one plot etoye na ye nkakra sa ye wie ye na ituko ye fi. Wow. Millie Satan na wo kono na wa wo baako. Me ba chan. Akora na ode ni ja hwan na wo de ne koy. Me de ne ko ma me we krase. Nti ye baaye no odi 2 years wo me ma me ho no. E na me husband ne brother back na oti akra ha. E na ye ma ne ko fa ne baaye because na me mpese baby ana school mpese ma di ni mkodura mendru no. So pia akora. Wo se ye bre na ye mba no etimi koduru ho. Nti ye ma akwala ni di kan ba akra ha. E betna ne uncle ne nchen. Ko si se ye fi akwantu mo baaye na ye ko fa no. Mele se nyame acha mo sen. Pa so ye wo mafo. One hwan na wo mafo. Me husband. Oh, husband the same. Me husband the Kufieji. Ah, dodo na nim ze fe ni Mr. Jonado. Yesu aye bi phones. Or elder. Yeah. Elder. Elder Jonado and I say Kufieji. Ni nyina woje so. Elder Jonado. And I said eje. Da Kufieji, yeah. Kufieji. Wow. Se wo tie o. Kan sem bi kire no. Daddy, me de American say Nyankopon won hyira wo. Nyankopon free sro na won hyira wo pa vi say eye wonti e na me wo baabi. Da bia me ka say senka wa anware me a. Enka hwe a me nware o because apart from wo no, me nim be me bia me ka si o. Obeda da me ana say o be ma we di enka ono na me wale no a da bi. Na say last kwa me ka say be kire wo say senka yewu akwa bebie ma san ya be ware our husband abe enka wa na be san ware ti de be che on say be do akopon hyira o na wo hyira o onye wa kuma so abisade ma o omo ho ban e ma nkwa tenten eme nkwa tenten awodi wo mo ya na nya bi support me na wo ye ma me ne me ma no me ni so papa afoforo nso da wase e bi se nya fie nkwa na wo hwe me bi so afoforo nyina so nya mi hyira o Debbie, I'm going to say me PSC. It's my first born is the Kufieji. Okay. I to me kundi o ye me ba. Okay. O ye me husband. Was I me papa? Me nyano no. O ye me bibi. Papa na no tin anima. Yes. Ma be nya papa bia. O no ne de o ye so caring say. O no kora de o mfa ne ho kora o be ko ne baby on ko ne. O kokora dada. O kokoda. Firi mo kora dada. Ai na me o JSS 2 no film. Eto de bi na wo na se wan hwe o ma nyame kora ma nkwatenti na o ti asase so ya se nkwada ya achede ya nyame de am nyame ya chewade o se me de me nhwe ade koro ne so yi obesa age afiri wo nsem Proverbs kan sem bi o se adom no so de dom na sa wan so mo ya otimi gifiri wo nsem enti se nyame ya chew ma na se wo nhwe wo mo awadwuma koro ma ne nkoso da bia na me ni bi wonya bi nso so da Millie ede be pa na esi wo wawade akwanto yi mu a obeka se o remfida o how ben e na one encounter ya na de wo afamu trodo sa na wo de aba be wie sa be oh enye trodo because emfitin ase no na menyiye na mekunso nyiye enti na aware mu ntiase bebere no ye mienu nyina na ye ni na ye shedanye matured but the mechanic say eyewrade adom ene winter so any erade asemu ntiase because me no ekura na se ho na me ntimi anko school ne de me madwe se me ntana ho bi mu enti se ne na tie bia eye dan ya se ne ketre makro moko aha enti no se de tie bia kokuru hwe ase enso na nyame ehye ye den ena ade ba akonso a medisi mani so ne se misua na nkasa no na menye na mfosem okay eboa etiefo enkanka ne youth na moba no muti asem we ya meka beboa mo okay ena mfosem afekubo ma wa range na because nipa na wone ne na mo no wo so ye wadamfo no baby a wa free sujedi ni ma be ware no enya ne desa o nya ya na nko no nyina ya na nko ni nyina na ti wa na se wo mpo wuni ho no ne wo ho na wa ye de wa ba be somo no enti wako na mikunu ama me sei na waye sei
obe create problem bi ama wa o chana obeba na o hye ho kuma se yonko yo yi hotena enso wate ase enti ne namfosem ena me yade me ni me krunya yade ba ko so o ya bra bomu no so aboa yen ena yetimi atena besi saabere aware a woni wo yire woni okunote asem aba me koka kire me maame me koka kire me wofa me koka kire we eno nso emma ware engina because mpen o yeso obatan bi adone ba wo be ka se mi kuna yem say wa yem say wo maame wo fa ebe ye ne ye o obekwa akofa wo kunu ne ho tan bibia ne wa kunu ana se wo yire be ye ne fe enti no se bia momo koka bom kura na ni se nipa no de tan hunu bi ahye na kuma mu dada aha enti se BBC unse se ne meka na se ne ketre makwa omoko se BBC a enya de a se nipa na wakoka ukuna na wo ida akoka won asemache na obe support o afi no mu begina e na se na wo ye ne dia e na ne ye besisa ne makura to agu abon but obi hu ntwo mu a ekwetema ba bia na ye tie fie wura ka se bi la to se akofi maame mi hu se wo ne wo kunu kun da o e na am se ada ntokwa de enye enso ebi kura na me ne wo problem me kan kire o enti no e wo se wo ma watamfo ye confused so what you say o ta keka wa ware sem e kire nkrofo a nkrofo be wurawura mu abehu ne ewom ama ye be yi wasi nchen mo ho kwan a enti enamfo sem anase aware de kɔ abusuafo ho emboa aware ayonko gronti na aboa kɔtɔ wenye tsiri waka sem papa nti wote ho a ɛyɛ ba akofo sa wonam a mamily de se obi kura beba be kasa ho da bia me se me yeboa asia ma me nya obi a but o ba manimu a enye easy sa because me ni obi a me ne na mo be kasa me fa na so bi a ma me fancy na damfo yi so o ma me ate sen na de ya chia okura na wafa ho no be kasa ho e na se o ware so a wukunu e na be ye wadamfo enti se o ware a enkofo atwa ho ahia no wo circle no susuma no nya kese sa nya sa ukọ bie wonsam ukọ ma ho kwan a na omunya bewura mu se afa na adwen de ye ne de ye ye de ba bebere wo da bia meka de wadi awale asese 25 years me so me di 20 years da bia meka sa da me kunu ma asem bedru me maame ho ana me wofa ho no na da na bia awale ni iku matna wale ase 20 years so me wale ntem pa ase me sound me dia no so me sound pa ase me no boso a so me dru 18 na me hia me kunu okay 18 ne kola na ma wie ese chesa mu ho na me ye me na ese ayi bia na me ko hia no na me so me divert ye okay enti to da bia na wa hu kwan ya befa so ne communication ana senkita hu die ubetimi ama na ye key ewo wasetna aware akwantuo na awotu ne mu a wawade ne kola na enche sa kwada wo hu ne nsa wo hora wo ne mpanyimfo ne didi edokwa bia ne ho a obi abeka se na wale mo bi nkoso na so wo na wase wo hu ha wa asemba mbesi afaso mbesiesie mo ntamo asem se techrema ne sen ha wo musi ban yi pa no wo mo kuna se wo mo ankasa kura siesie wo mo asem kura wo ho na wo asem ma abonti bo se techremeto bia na sen aka na moja koleba enso no wo ma abonti so ni anasa honam kwadua se eni ni ade se wan twe ne ketere man hwa hwehwe mu ama eni ehu bia enya ade e beba abonti oheneyere wan hu se obi ketere ma obi sen aka ne ketere mama ye de eduro ni asa wa atale so da moja no be mene ti ade nti na wo koka wa waresem achire abonti suni awasa wo mene na me so meti wo me pesu pa o me sa na medro me secret ba ko do na me ni se stop any ne wo usu wi anu apepa wanim ona what na makoma mu aye free because se ade ehye me mu eye me ya sure na me ni obi a me koka kire no na ebi ana bi ku amene ne ti oye madam fo so na me ne nya asem no obi a ne le nya so betimi asa koka wa se ba che no enti bi su a na mahwe machi kuro we na me se mi nko ho bie mu no ya na wasa metna na nyame asem so me de ayede me de atutu me ho fo na ma forget na ya siesie entem SOMPA FM Millie adentina me de comfort okay me ma me no ayo me juwe budo awa tu
Maybe the my kind of comfort to collaborate with you. Comfort and I'm a dear, and then I'm a funny kind of comfort. I see me deem a tremor so me that said I'm ancients of days, said I'm a na me deem back up, oh, quiet Millie as Millicent and Esther Queen back up. Then a Millie Esther. Akwa onye di mi no first name mi no sa no eno nya no he anyway de obi ate anaye ne nwanwa edi Millie Esther no me nyame frɛ me ba gospel ni mu no okay enyum to ni mu no okay beginning from enkwala ase na mama Esther owo Kumasi gospel musician mama Esther mama me pɛ na asɛm o eti mama Esther nyum ba bia me sunso kura me so na gina watie ama nyum na si ansa na ma what was so enso wura no osa no tie nyum eti mama no me do ne free makuma mu a OHENEYERE bi sam say mama na di enti na ade do ne kora ni mu ade ko that's really genuine love woman enti me do ne nwuma enti nyame frɛ me se me to gospel no na ye ma hoho a se nipa a me do ne saa no me di ne din be bata me din ho na nwosra nyame de adom no no ebi gu me so enti mama Esther no na me din Millicent no ma chemayi cent na to fie me ntontwene ye we da fie because o call me ID card so no na boso Millicent dey Millicent nyako a me pa chai e na nyako a no what dia to baby e na wo de mama Esther no Millie Esther and I'm there stand abeka Millie ne ho eno ntina se wo search me din no wo social media handle me pesa obe separate entim because Bible said January oba na uzunkuro mo ye baako enti me ne ma me ye baako enti wo de separate fa Esther ne bo Millie ni pepepe obe hu bibia ho MILLI not the Esther ESTHER na de atwaso aye Millie Esther one mama Esther hia me ne mama Esther hia ye nso metane ne kasa. Wow. Bachai. What chere much then is any din na wo wafa kan udin ho de. Me pacha ma chere no. E dey asam na mama Esther kan. Me chere mo chere no say me ba me da se wate nyame nhyira o pa no odom a ewo mu no. Ewrade mani mpie ma me ni hyira me. First day me nya ne number me ne kasa ya no. Wo anane na echi anche mo ne me kasa fine. Nti wo mu a ene say wa save me number me friend na was abaya a wo ho te sen nti ono so age me seba na last am ye se me ni be hia no me ko Kumasi sa tem na wo ko program be oba be nti me ni na hia nti me ni se mrepem no Nyankopon be ma me ni na hia mo be hia no so na mo de nwom a enwosra edi akire na eba beto abonten ama yenso yetimi anya ho mfaso Millie we de minim sa efiada yesa no ba be hia anase no be de hia wo domidwom SOMPA obi bas no ase wo ewo God First Coast to animu ha na se ayigbe coastal na animu ha wo crossing ho na kwasiada yenim se onyankopon domfo mobrohunfo no wo biewie mu na wa madwumedi a wode ato wakoma so se emesachira enkofo dodo na emfri wakoma bi a ebubuo ho no one fanfa so emra bonten ya ye pa edwom to no ho entoma ewo eye abeka Pentecost wo dwom no adametie de ebo na da ikrampo ne yese erade do obi a wawie JHS me hu se brofo ne namu wo ko school na ase woni made de but titi JSS ne brofo na wo ka no ya kwanto ne na ma wonya sa brofo mu development na say eba ne say ana nwosra no na adoso wo so OHENEYERE ade ba ko ne say tama me ko school ne kura no na yemfa brofo nkyere ya ade o okay ibi kura say wo pese okoye ohu ye kura hu se de obeka no de obetimi aka ne please teacher may I go out ibi kura na akodi do I'm going to urinate hu se de obesi aka brofo ni mpo but we ase no say oma wani yeden na bibia opese wo ye no o focus a Nyankopon wo boa wo de uduru ho eye ne yeden misua firi mu am ho aha misua firi kakra ya na mediti bi because minimum teacher ba ko a
or no English time I go school no say ne class ne lesson do no be kire ya de oba o say munchuro ngu board ne so mu wi ameba be kire mu akire mo teacher na ne mu odu kakara o me akopia gu board o tro o board so ya copy gu ye notebook ma na wakotena dua na se wo school company na o jemfna ma na odi nkomo ye be tro awie no ube hu se ne lesson time na twam na teacher afoforo aba na wa be clean board ne so na ono so abekire bi a math teacher na wa abekire ne de na ya tro ni ma ne gubuku nim so ne yenim adekoro yanti ase say yesi yenwane si yesi yenyina ho yenim na gubuku nim si ebe boye na gubuku nim so na yenim adekoro so ahu enti ase time amitimi etu kwan etu kwan enye twi na mekoka wo ho ana say through migration kura nye twi na mekoka wo ho ana say through migration kura nye twi na mekoka wo ho na so nyame a wodi wachi a otimi boa o ma ena media meka se wa media meka se wa brabo etwa wo play brabo etwa wo play pen wa brabo abo wa pay topping wa brabo abo wa pay topping wa abrabo ho ensem bia fa ho pen no wa chow eda kwasiada eda kwasiada hia ye wo ho ne dwom no enche ye bebo abeka Pentecost ena ye hia na yapa album ne ho ntoma ne first album odin kan the singles ababonten we eye asemo we album first one asemo we album first one what ababonten ti ya na mo share ho enche ye bekwa homa ne so awade mu nsem na asem de wafemu edien ena wo de beka ho ede ama no dien ena wo beka kire ye mam no aware enye nkwada agoro eye sense fufu o de wa no ko bomu wiaze ya de de se enye ntunkumo se enye nsaden na abepuragu wo komo aya na edo na so to da bi na wo sua awade na si ho a emu nsem awade mu nsem ye nkan hunahuna na so ehia ma akomapa ehia ma abodwekire ehia ma odokan ya hobrase ene tema ansa na watimi na asa ehia se nyame esuro beka ho wo se wo nsuro nyame a anase wo ni abodwekire a ese wo kwa pa akoma baako sebie no na sebie so sebie ku wo de beje sebi nsem fon no ne atantade e wa awade mu no e de agu ho se oye obi na okukukukukuku wo ye quick tempered person bacho unya nru sebia obewura awale unnim kasa joka wo ye oba kokoni a mili wo ye sanka nya ne se na bibia na ne kunu piane emma ya wo no wo dwo emma wo mu ahobrase wo obuo ena eya na wo kunu no mpiam se woni ne kunu betimi aye adwuma baako be ma bi wo akora no wompesa ukunu ndako ya behya da agebre ne aka na aseminim se baby owo bia wo tie nyankopon koso anhira edaje amen na oba ne so yeda no ase se wokurokura wo 18 years na watimi akurokura wo mane waba be ye wo ba mu a odi nyame asem eso etu yefo ahye yenkunan ya besa aba ho ma yenko menua ba wo de hie e banchen ahofedua me se program so de ahwe akwa bia metena so da ya asemu sompa de busua no bia bebe bia nyame ahira ye me pa cho me mo akwa aba me je so me dofo na ho te sen nyame adom wo tam no pa cho ada me de ma wonu akuma na oba ha brantie antie na obi amfo obi a time aha na so ye te sen bibia iboko bibia deda na akwam ene nsuo na etutu ne malaria nyina hu ye no mu dwane esanse ye di atehye wo bibia na wo ma wo munya nyamo ho ensemente ye no ene boy ye nkomo free time na yentie na yensu yentu ho anamo pase be ya bibia betimi awiemu de ame apomode ho nsem no SCP esita ma ye nkwa me dofo pa anya izo abrewatia mame enem se de mekan no nemu no entuntum nyina timi dwane wutimi se entuntum no wo ho wo ka wo pa de nanso ntimi nyam atwidi obe ka wa wiako tese wo wiako san se time no wo ni pedua ni
emra ne ye adwuma wo ni pedwin enti yemfa enti asonko kra emfi ye yasoye emra wona etie adwuma dia rotia and now nim say adwuma fo bebre e bottom so bo san say they don't have any reason say omot na fie sure ubon so no attest no testimony so kasa wo yale kora so enye bi ye me ye enti no wo bo time enti because wo no na ni pedua ne fa ne ntuma pa e di efra esa niema miensa dia kaka ho dia no wato adi enam se onyame nim die mu no wo se yeni na ba ne fa na haha ne sa yare enti dua hini ni dubna ne flowers ne haha e na doctor na otafrija e de yenru na tie ni di no otafrija okaja ni se ya no atafre ho agema opambo just awudwere ho kra wonti ya se doctor ye bio ya yempam so we opempambo agnes anu odin doctor atiu ne wo ke wase e opempambo just awudwere ho wonti ya se no kre enduro no nyina ye krogen a ohaw bia eni achi ye mu na yetimi atu atiri dia sentin tuntum suro ye enti yakase eduro a omo so oyitu atiri dia se nyina na enka dem san so boa omo nyina de ne soso na ye de etu ase enu ti bomode se obeje doctor number se de beye nchiremu bi wo honma obefre na odi ama 0244 417 669 417 669 nyabotre ne safa ba akutwa to nyabotre 0244 fe no bi yin lock efi ne obi wo kra ne pen na se wo twa asem o de sensan ahwe o se ko school na timi ye bio enya asem keto me se me trend yin so adan ya no afa no de sensan there no exams for university na mature th yin mi revi obra be fi na 8 kwala obi timi say say na dia na for mo ba he enti we say nya wo mo enti 0244 417 669 0244 417 669 and I know Brioti no bibu sam Brioti and voice do na say hwe time I know be near bo number time na just time no na edi ehini and na ho aye feyi and am say wo no nom time ansem esua kwa na edi achi nem di achi da bi time na na kama wonim se niema doctor de ye no etimi boa mo mu to nkrofo odidi kama esan se yenko brookie asubio enko nkotwa tu obetrofe otimi krampo be nsam be papai na emum na nemu time udi atese wonum a nipadua no sori waka na nipadua na hyehye kama time time o se malaria bia ayeziba wo wabrabo mu no ebetu asie e de amount and to say loss of appetite in kwadia ye can for the amount say ye duro no and for the past 15 years Ghana for ni wiase age atomu ama enemu no edi ahini ye pa na woni bisa Brioti na no nkrofo bebreba no ba betu aduro no mo de kwa abrochi o ne beko ye mu adi ntina say mu two time because I was say share honam ye ntia e bi wo hokora mpo mo adwuma no mo ye na no odin me ma me ba ko bi we de me America wo UK no correct ai last week me ko Kumase and oye ya no asoma me na me ko jibi na me se me kola wonim sanka ama me je no ha se no yeah because me di kakra bae ya nka ama me je na nka me menya bi ka ma se me ton ama kakra eti me koya na me de call station ba for so wo mo yetimi de ma no waton na de wo de ato so na ya ma bro kakra o in fact na me ya ono so koton na ayi wo ho because no ma me koto ye ndi ato ne san so a we so de o ma me to be se e kwa adaka e na o mo ma me hihye ayi bi ndro fufuro bi kan wa me de e ko sende no enti abrochifo nyina agi atum nyina ye honam ya eni se ombetimi adidi yi omo bre wo honum sika de sika pa ya enti obepa wie na honam ya wontimi ne dia na che se ase wa ye adwuma bi dia ma fiefo weda no nso so krent omo no mo abrebia no mo ho akeka mo asisi omo so meda se ene atiefo betie ya awofo bebre omo start school na ntontom so aba eko school yesi bibi de prep yesi bibi de pensa yesi bibi de SU e mo fro no be kwa akobọ mpae mo fro no be kwa akosua de ntontom beri wo mo yesra awofo se omo kọ no muto provisions no monto time hereby so omo chobosom esanse omo sua de no omo bedidi kama no matimi asua ade yi wona ye bo ho dawuro e wo sompa so omo tie ye no wonim so omo makosua ade asomdwe mu ayamfra awofo ade o makagina yamfra obi ase baje eziat ma oba na obeti pae no enam se wanom time e wo ho e boa enti awofo enhye no so wokwa enne kramo adoso enti batakali adoso enti ye ho kramo papa obi se ase we na ye papa gonja fo sami gonja himanti me de ye papa enti time na wonim sa time ne bi matwa agum omo enti YM
enu nti wo kwa TIM enti anu empe no enu nya no na wo pe TIME dia wo time na ebo wo time na ebo TIME wo si enu na wo hwehwe enu ne the authentic one enu na sompa agede wo stamp asiso FDA so agye Food and Drugs Authority so agye atum enti enu no wo numa wo mfa ohaw bi anye den emre wo ni pedua no hyehye waka na afei asori kama abewati a yemfa doctor number no ntuja sense obi wa no opetu yenko okaishi drug lanes rejoice ewo ho house of drugs ewo ho tinatet ewo ho repash enso ewo ho anase shops akuku dama ewo okaishi drug lanes nyamoko a mubenya bi ato unim se owieye no no se memebre bema bi wo ho ma se bi abru se bi anya ado odwon so a na nso firi ne bema mba na mu ye ne ya doctor se mama mu time HH capsules yen hye ne so se ni nyina bo adwuma ko nti wo to ne capsules na wanom anane mixture na wano eboa ma dwonso ya na se buru dwonso a obi ho dwonso kakra bi no twa so se ba na ema peace there dwonso na nyete dwonso na pressure ni mu ampa cho ko pe bi pipe bi a pese twa asa wo dwonso awie nso na wo cha so no mpa boa so nya obi oba ma bi obehia na ne trouser na ekọ ne sere ho na afo enyefe HH na beboa time HH capsules enu na se me ma na enu di adansi enu na beboa na ma no so atede yesi ma bi wo ho mo bi wo kwa fikire wie na enka boni bi fra hemfie ho ba e ma hemfie ho nye obesi ma bi edi ne ho ni wusiesie wo fie na wusiesie hemfie ho enu na hemfo na ye de gigi ikaza kese na ye so obaby anymore this 4x foam na se we kama unnim sam HH ba Mr. ne kasa waje egu ne ho esiesie ma amoma yo besi ma etisa brewetia ezan so ohini besi anymore wo se je ade a ne yale o se nyale we ko hospital so na me nyale time nti yada mo ase mo ma yenyeska enye ize for the niska be bia o nti to da bia oyale ameko hospital ujiskana no akoto time na dia kana e bala na dia show ne bo nso nya din ai efo enu ibo nya din ko pebi to na yemfa enye ade e ma wukru ntwa mfa nche na nkura ne de time bia ba wasi we are coming them ya ba ebaji mukru them we coming to scatter them you come and scatter because HH them wa ha it won't mean scatter them HH wo hoye de gigi efie na afa mrante no so eni age ebrani nti mama fa doctor number yes adubaji we ya trema yenim ye ho dada ya yesa sompa e from akra one yes damu follow amantam so send the camp we cross the ye nya kotofoforo abetonsu debi ade when you omu de ni bia no kre ase kutu say bam ai say renchin bam wasiesie o kama say chirem say time na e dey wadaroma eniti no ye momodin ase be kwa kopenu ibi ato 0244 417 669 0244 417 669 number we na ofra ye beje ofeso kama se de be ya obetimi enya biatu emom no ope baako a ode bowra pharmacy shop anase license chemical shop so pe time no TI herbal shops wo honom TIME obi wo honom akọ se o malaria me wo foforo ha ka we beboa we mempe free time aso TIME yamba chen ukoto no mu a me se be so ade kira obesa yare na mum de ema nti ni mo bia na moje na de afusane na waye fefe de sabre wati ane de na ye ta every nti wadaroma me sorry so me pa chawo ya no akopa bi atobambo atrema yes na ya sabokiti ba kopa bi ne fa krakra ho esan se 3D yade ne de ne entontom no woteka mu kola no ne bia ba bedo mpacho TIME mpacho ko pebito na entimi mu a wode hye ma ye na wo ase na konso so ana eda time ase ma wo se fiada ye hia mu wo domi dwomu ho God first coast to anase ayigwe coast to Friday sompa obi base no ye ne mo ana ekonti no adehye ye na mo ba odehye beba odini ye odehye aduana ba aduana dehye na fo nyina dehye ne me pa cho ya no mo hye na oba be che time ne bi wo ho dem account ya afabra mfa ne doso pom mra ye be che bi tina mu de akobbo mo ho ban doctor so de woni hwamo da opambo metene so ana masole say kutu say bam be ma 10 gram ho fedua papa bi oba no no so aba be hyehyew ebusia ha say nom na aja ye de time fo no time no ebepem na yakọ homa no so ma me mili esa
na wade mu nsɛm enene ye kɔ ho enkomotwetwe wɔse hwɛ ena wa ama yɔnko kwan mpacho wɔse kate wo circle no ema no nya ketua immediately you venture into marriage ebetimi aboa and know how to solve your problems within your marital home and fan kwa abonte na maame say na papa say na adidi maame atem na adidi papa atem ene ne nka no hwie bi kran so anu wandi na atem 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 emu bia obefre bia no ye beje so na semu a wakan ye wakan basem nyansa ensem ena wotie no senka wafo dodo na no etie di abo won bra di abo won toma no e wa wafia nke beboa won papa pa ye 0260196064 ma me fa we say embra me do fon pacho me mo ahe brooding baby akasa free. Hello. So sorry, mpacho betimi assign aba 0260196064 and 02601960. Dodowa, within the same dafo. Oh, okay. Okay, I just say. Mpacho, so what is saying? Nyamia do me hoye. Yeah, that kind of me who know TV. So I'm saying, hey, you catch a rest. Hey, all she is to know. Yeah, Nyamia, ya no. You say you know, I didn't feel on. Because you feel I am a wife, wafa. Okay. In the power back with the money in the power. Nede Nyamia bua ono a ye ni fie ra wona ban soro so. The shop wo kwashima wo nso. Okay. SOMPA FM. Yes, I wouldn't name the pan, Bebo, no, Bibi, and so we would dear when you're white. Cause free. Absolutely, but you are a queen. Santa Maria. Hello. Oh, mon fan chay. Obeti me asaba 0260196064. 0260196064 and 0260196065. Hello, good afternoon, Pacho. Di baby akasa free. Good afternoon. Now what to say? Pacho, don't folk ram your hand answer. Yes, you are by me. Nana Mankwa. Okay, Nana. Yes, you. And then we get a pass over here. So the team in the Abano, but even what to say, to know better cooling. Now we say that one of the focus is a better piano about Petneti, and then the medicine assembly. And it's a pass, so them are popular and say, when you have a cannon sending in every year, it's really listening. Remember the na when you don't remember so man also at you but that will be possible say so them also this member 1 year every couple year as a time they are and you put it the same but them don't want to you know them can some you also them to number yes but that basically they are fun working ma what problem was is in the work out the empty as our head. Many other size say, what's amazing? Let me say, but some 10 years happening from Brazil. But now, Brazil, you open get down on winter, okay. And then they couldn't drain a coben chromo and no, and it's me ma abraboya from. Hello, good afternoon, Pacho Dean. Baby, I can say frame it. Good afternoon, I can say my auntie, what I'm for. Is very inspiring. It's a good.
na say that adwuma na ko di mo bata ekit drum we have ye many to me ma ho nke awo ko di mi ayo yesem drum na time no what dear ada benya hu bia na your watermelon street wodome oba ha say no ma de kasa wo pable wati ana apam ana anti akosu agwo ana se jerry mpacho bra beji bi why nkwa wo de be pesi ho why yo ya da sese ofre ye bre no ya ye de ma ye hwe na ye fa we say me pacho good afternoon din baby akasa free good afternoon me do fu din ni baby out free say Onyankopon ti ye ho ye dia na wo de ma ye wie e wo program so ma me na wa ba hono mo say we be omra lock on I don't know how to put the issue on the time of so to the also amra me day I'm not about by youngest now coming like okay I've been on some so in 44 years I don't know well 44 years it's a very beautiful mind in the sense I can see it just here it's just to keep it up with the husband no yeah that's in channel I said this year all this is couldn't discuss it much no family thank you very much that's it and no crown so dear wakano wa hase no mabusia ma yemfa course ni nyina insi ye bre no ayebe Miliesta ye koya bre na ayebe prof Babet was for golden country dwumedie no wo hase no na wonsem no a wode nwenwu no awurade do no kakakra mayen me de me emfa nya nwum kakakra mayen de nwum ne nsem ewom na ne sen aha Ntimi ankobi ena mete tama mete nkrofo nchen so na menya me sika nkwoto aduane ndi obi amedan obi anase ye soma me na se nipa na ma me kwoto aduane odi a eka na wa ma me bi adi leftover foods na na they will depend on it yes ena na nkrofo nso pema asem ti obi ho a na ntare na wayi abre me na ma yiye biye na ma hye empaboa ibo okra na empaboa ne bi so chen na na wo ka form na yi tissue a wo di be share ni na no nyina yo ya me na no nyina hye nsuo aha ti sa abrabo no nyina ye me true life story a me ye den eto me anase ma fam aha na wuti enwum ne kwa wo se odia ne se wo be pa wo ho achi ho no ehia me pan na wa odi awurade aye wo kra na waje nkwa we nyina mu no ma na nte basabasa me ni anwo kirechi anti ensi abonten afefa me mpana ye 2 me mpana ye 3 ma anya bi me de na me pese me ankasa me bre me ho na me kokọ manim aha nti me fa ne say wo mu se nipa bi abone wo ne ho me megina ha ankasa me ye holy no one is perfect yes no one is perfect but ni nyina mu no aho kire ne amani ho a me ko mu nyina mu no me bre me ho asa na say ma na nte basabasa we say wo na nte basabasa awurade bra na me fa mu nyina no yes me yakronkron me awurade de na me fa mu nyina na awurade woni mu enti awurade na nkasa yi me firi ho na ode mi kosi bia ekrom enti no se wo aho kire bi mu ana se wo fa meti bia mu bia eye mmere but eno ane se wo bepa wo ho achi wo fa awurade amekanfo Yesu ama wo Yesu Kristo se wo amfa awurade a wonya nkwa biso so obi ntimi nkwa gya ne nkyɛn agye sɛ wɔnam Yesu so ɔne nkwa no kra ne ɔne no kra ne nkwa obi nkwa gya ne nkyɛn agye sɛ wɔnam Yesu so enti fa Yesu Kristo yɛ wo kra ene wagye nkwa eno no hwe ase kra na obɛboa wa ma wasɔre ma bɛhwe ase mprɛnso so obɛsa sorry ane sa ye mu no emre ne so nyame nso obeyi wa pie ama wo so wayɛ ɔhene ba awurade dɔ afi yɛ kwai SOMPA FM ye kinka ya kaminka hoi ye franka ye frɛ me bi ye chichanke nrumi so na minim se mi beja binom bise ye di mane kana na midie o ye urogu ho na me hye na nso do ye yi mapiama
amansa ya hu se me so me yo hene ba ya kinkan ya ka me kan ho ate ya fra nka ya mfra me bi oba mili nka me ni wan ni e na minim se mi beja binom prise ye di mane kana na mi die o ye rogu ho na me hye na nso do ye yima piama amansa hu se me so me yo hene ba enti bra na obaji we erade do nyanyi yimu o mi sababi a ufrie o mi sababi a wotie wodi ane se wo bepa wo hu achi di na ye ura ne wo kraje nkwa ni do ibe yiwe piama amansa ya hu se oso yo hene ba onu amami kan wa hinta sembi wai ohini ba hu ni hu fi o ohini ba kwa fedi fort na bia wari se ni nkonkon sani ei wodi ane se wo bepa wo hu achi di na ye ura ne wo kraje nkwa ni do ibe yiwe piama amansa ya hu se oso yo hene ba erade udo emu odro udo ye yime piama amansa ya hu se me so me yo hene ba because of you they call me grace your love is excellent I give myself to you my Lord. Maria sie. Wow. Wama ya inshira ma ye na wo asemili esa. Ede fia da ye ni nyina na eba sompa obi bas no dwumedi ase ewo eye domidwom God First Coastal wana se ayigbe Coastal pacho ya no ehia no da kwasi adam pacho or launch the first album pacho ye ko chano ye hye ni nkunan yenko ne yenko tai na chi yesi wo de hye yenko anante eno nti wo kwa wase ye boni chidom ne piano ma sabre ne botaya nyankopon ede ama no ede esi na ni so se onfa dwom to so enje akra dodo na no enfa nwura awurade